Smisao akademija, odnosno smisao škola za make-up ili master klaseva ili kako već, danas postoje razne opcije. Moj savjet bi bio da se educirate kod ljudi koji jednostavno su dugo u toj branši. Znači, ne može vas educirati cura koja 2 godine radi kao vizažist ili osoba koja je samouka. Znači, u tom slučaju vi nemate te fundamentalne stvari koje su ključne da biste vi na kraju, kad završite akademiju ili kad završite školu make-upa, da biste vi imali samopouzdanje koje vam je potrebno. A to je zapravo jako potrebno. Znači, vi kad dođete pred klijenta, da li će to u početku biti vaši prijateljice vaših prijateljice, da li će to biti netko blizak ili će igrom slučaja imate prijatelja koji je fotograf pa će vas on preporučiti nekoj osobi koja se bavi nekim javnim poslom. Znači, vi apsolutno morate imati samopouzdanje da vi to tehnički možete ispravno odraditi. Znači, tehnička ispravnost u make-up industriji je jedno, a kreativa je drugo. Znači, kreativa dolazi kasnije. Kreativa je nešto što će vas izdvojiti iz jedne određene mase. Kreativa je nešto gdje ćete, to je kao vaš potpis, kao jedan vaš rukopis. A tehnička ispravnost je ono što biste vi trebali dobiti u školi šminkanja. Zato što vaš mentor, vaš instruktor ili bilo ko zapravo danas drži školu make-upa, vama mora dati to znanje da vi budete sigurni, bez obzira koje dobne skupine ili kojeg poziva je osoba koja sjedi ispred vas, da vi budete 100% sigurni da ćete vi tehnički ispravno odraditi taj posao. Mislim da najveća greška koju ja sada vidim, da li kod osoba koje su samouke ili su možda prošle neke edukacije kod, ajmo reći, možda mlađih osoba ili koji imaju manje iskustva, je zapravo, to je kao da učite dekorirati tortu, a zapravo ne znate ju ispeći. Ne znaju fundamentalne stvari, ne znaju što je sjena, što je svjetlo, ne shvaćaju trodimenzionalnost lica, ne shvaćaju da zapravo osoba od 60 godina također ima poziciju gdje joj se stavlja rumenilo, isto kao i djevojka od 25 kojoj se jako dobro vidi pozicija gdje ide rumenilo. Tako da izazovi su biti dosljedan sebi, izazov je biti uporan i zapravo vjerovati u sebe. Evo, to je izazov. Odustati je najlakše. Znači, svi mogu odustati, svi mogu biti prosječni, svi mogu biti dio mase, ali biti drugačiji, biti bolji, biti najbolji, to je borba koju vodite sami sa sobom svaki dan. Evo, ja mogu reći da nakon 20 godina što jesam u make-up industriji, ali prisutna svakodnevno, ja učim svakodnevno. Znači, educirajući druge učim, susrećući svoje klijente učim. Znači, svaki dan naučim nešto, kao što me jedna prima balerina, koja je zapravo bila tad umirovljena kad sam ja nju šminkala, me naučila jedan trik koji ja i dan danas koristim. Jer nekada prima balerine su se same šminkale u kazalištima, danas to naravno rade maskeri, odnosno kazališni vizažisti. Ali to su neke stvari koje su neprocjenjive, zato što ulaganje u sebe, odnosno znanje, trikovi, neke stvari koje će vam pokazati možda vaša baka, vaša mama, jednostavno upijajte. Evo, i mislim da bez obzira koliko mislili da vizažista ima, koliko je konkurencija velika, za svakog ima posla i za svakog ima jedna niša i jedan put, jer zapravo svako će se razviti u nekom svom smjeru. Tako da ja apsolutno na svojim predavanjima u svojoj akademiji cure potičem, pokušavam im dati to znanje koje se temelji, ajmo reći, na nekakvim stvarima koje su najbolji temelj da bi one krenule. A naravno i nakon što krenu, kad se susretnu sa nekakvim izazovima, opet je važno da porazgovaraju sa nekim ko je dugo u toj industriji, jer zapravo odgovore otkrivamo svaki dan. Ali evo, gledajte svoj cilj vrlo jasno
i nemojte odustati. Evo, zastanite i malo odmorite, ali samo ravno. Make-up proizvodi, odnosno beauty proizvodi ili kozmetika koja se koristi u make-up industriji je danas jednostavno enormnih količina. Svaki brand ima od baza, korektora, pudera, fiksatora. Tako da zapravo stvar je trgovine, stvar je marketinga, stvar je plasiranja proizvoda da se ljudima omogući da što više kupuju. Jednostavno živimo u takvom vremenu. Međutim, make-up artisti uče ili bi trebali naučiti kako da kombiniraju proizvode, kako da jedan proizvod koriste na više dijelova lica. Znači, neki proizvod, odnosno većina proizvoda je multifunkcionalna. Tako da kao make-up artist vi kao slikar miješate boje, kombinirate teksture. Ako znate što radite, to možete napraviti sa jednim kistom. A ako ne znate što radite, onda ni 50 kistova neće olakšati taj posao. Tako da, ajmo reći, treba pametno kupovati. U našoj akademiji, odnosno ja kad educiram ljude, onda im uvijek kažem nemojte baciti novce, nego jednostavno učit ćemo na koji način možete koristiti određeni proizvod na više načina. Što se tiče same kvalitete proizvoda, sve ono što ulazi u Europu je jako strogo testirano. Tako da li ćete kupiti jedan Art Deco ili ćete kupiti jedan Dior ili ćete kupiti Chanel, to je, ajmo reći, stvar nekakve osobne emocije prema određenom brendu. Postoje recimo profesionalni brendovi koji zapravo više promiču da vi kupujete sadržaj, a ne ambalažu. Zato su recimo proizvodi za make-up artiste, odnosno profesionalni proizvodi pakirani vrlo jednostavno, dok recimo nekakvi luxury brendovi, oni su pakirani u jedne nekakve luksuzne kutijice koje same po sebi izgledaju tako lijepo da ih želite kupiti. U svakom slučaju proizvodi moraju biti kvalitetni, odnosno vi kad otvorite svoj kofer sa šminkom, ako unutra imate dobre proizvode, kvalitetne proizvode ili možemo reći proizvode koji su poznati klijentima, a tu opet dolazimo do marketinga, vi ste već odradili 50% svog posla. Ako otvorite svoj kofer i unutra su brendovi koji su možda jeftiniji ili jednostavno ljudi nemaju baš nekakav dobar osjećaj što se tiče tih brendova ili njihove kvalitete, morat ćete biti onda puno bolji u kvaliteti svog rada i konačnog rezultata da bi opravdali zapravo te proizvode koje koristite.